would like to extend a warm greetings and welcome into the house of God. I could see in our sanctuary we have one of our dear friends. I see Tanya in the house. Good morning, Miss Tanya. Thank you for joining us. Ia ai me se foi le mamalu lautele o le paia o le ekalesia I ona tafa e fia paia o Samoa. So before we get started with our worship and how we plead to God for thy spirit to enter your domain and in my heart, why don't we just start off by sharing the love of God. God is good and all the time. And the leila tua, te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. Go out there, tell everybody that God loves you, and so do I. God is good and all the time. And the leila tua, te miuma. God is awesome. Let's tell everybody, people. Come. Join me in worship. O le tapo inga le swafa le tua te male alo male angang paia. Mai ole nei a whai o ia ke riso sitasi. O le tangata fauia. Mai ua mawai le o la tuai whauta. Wa o mai le o la fau. O le nei sa ia ke riso le tua. Wa whaale leia e ia le lalolangi ia te ia. Wa le ta ua la tu wanga sala ia I latou. A wa tuina mai le lenga. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come.
The old has gone, the new one's here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. He reconciled the world through Christ. Let us pray. We continue to seek newness in this challenging world we abide in, as clearly stated. The newness can only be found in you, our God, through Christ. We come before your redemptive power to glorify you in all that we do. Bless us with the newness you provide so we can be more like you. In Jesus we pray. Matu sa ilia pea o mea fau i le nei lalo langi. Talitonu le anganga o lo oto i la wafio le fau o lo sa ilia. Anganga pa iae. Pule fa soa ia o mea lofa. Ia lau tongia lau whanau i le fau o lau wafio. Ta iala i o matu wola. E la ngona i pea le matu ngō fio le wha moe moe. Ia whātu mulia le nei sauninga e au vi inga. Ono o Yesu Keriso o ta talo atu ai nei. Amene ma amene. Sae. Ivas fulua. Ivas fulua le pese tatu vivi I whaatasi ai. A wale alofa tu noa le tua.
Ya van man mi ngau tua'oi tu lai man whaalwalo. Ane le paia le tapoinga. Whatano whātu swafa man malo Yesu Christo. Toa matango fi. Le lofa maranga le neo le tua leua tātou sanga. Nona malu paia. Good morning, church. Good morning, church. Yeah, matango fia leo le tua. Esele. Matango fia fo yo la ei. Ia au ainga wa tofia mo le nei aso whapitoa foi, whamoimoe le kalesia, ia le Island Well, le sao ainga, le ua mawalunga le alofa ma le anga leo le tua, na tausinga, ia le nama yaso tunai, fufuanga sa whenga iai, ia ua au manu le tai au fau, a tano whatui, a tauso a malo, ainga, e mese le whafonganga Samoa tupu mai. Whaeo na tātou mafuta na nei tai au si vinga whaftai le tua. Wa o sopo mai na soitua. Ia manu tātou wola. Nuia o tātou matua. Sunga le toina ma le whalitua ma le ainga. Malu le kalesia le au whainga aruenga. Sunga ia wau. Sunga whaife au ma le whalitua. Ta mama tina matua o lama yalo ma whanau le kalesia. O langa leo le tua le nei tai au fau. Ia si singa pen whainga iai te akoto. Ia sante tas. Ia no tausi pēr le tua'oi ia. Uftia no tātonu. Ia au pungsa. Ma au ngā solo. Ia au le alofa au le tua le mawai. Ia ilan tausinga no tātonu. Manuia le ne aso mo na ma whaaloalo whaftai. Moli atu le whamalo ma le whaftai tele. Laua fionga le tiakono taitai ali tai au ma le moli mau. O a mātou whalongolongo a o e saunoa ma whitalai. Ia wale tai au ma lona whaanga solonga. Le soifua ma le malosi. O loo i le Etena fauta ina le foi le mamalu mawalunga le nei tai au. Le a whawhio mai o tau ainga. O ma au me mamai. Yeah, I may say foi, we have our dear friends from the hall. Yeah. And she welcomed us, and I mean, she graced us to be here with us today. Tanya. It's so beautiful hearing the kids go at it inside God's house. I'd rather have them run around in here instead of being out there somewhere else. But the words of the psalmist is that they are heritage. Mai o tofi ia mai le tua. O le tātou titi whaitama, o le taus, longona I fo I le anganga fia. Fa mai le tau walunga o le saunoanga asi, e ui lava lo wha malu le au po riuri. Le pongi sai le maftanga. Ai lea lava lo o manino le soifua ma le ola maloloina, e ala I le alofa tu no le tua fule ai, malo le lo titele. Ma wale tātou whailoa inga I le nei tai au. Le mamalu le tāpo inga le au lusina I lo vava ai atu I lunga I nei. Soifua munuia. The rest, let's glorify God through prayer. Join me in prayer. Say tātou wha maulalo I le tua. E ala I le tatalo.
We live for moments such as these, just to sit in your presence. We may not have the luxuries of life, fulfill the wishes and dreams, or goals that we have put forth. But we know today, right now, at this moment of worship, just to breathe, just to be able to breathe. God, thank you. From the depth of our hearts and our souls and our minds, we uplift your praises. Thank you for this moment, an hour of worship that your love, has enabled us to open the doors of your sanctuaries so your children may enter into your domain. We thank you for the gift of life, for that you are the provider and the sustainer of life, and you are also responsible for the releasing and returning back to you of life. Although we mourn because we will not see the physical presence, but we rejoice, God, to be absent in the body, or they're there in spirit. We thank you for your calling upon one of the mothers of our church. We thank you because she couldn't find no peace here on earth, but it was only the peace that you gave. And it was everlasting peace. That's why we're grateful. We thank you for the mothers and the fathers of our community. Even some of our sisters who are here with us today. We have Tanya. We thank you, glorify you. Because it's not about the ethnicity. It's not about the color of our skin. But it's all about being the children of God, the Creator. We thank you for protection through last week's occupations, the jobs, our hospital visits, our appointments, the nurturing and establishing of our families, our children in their schoolings. We glorify you today, God, for just being God. O le taeao ma le aso wa ula, o wa mawalunga ile alofa ma lo wanga le lei. Ato manatu I futia busola, o le o to oto le tuas to otonga malie. E o I lava I to tonu le tua le nafa moe moe, na ati mai ai le fa no no ma le loi mata malingi, ai o le mori mau le taeao le o toa. O matu, ono le alofa fa meise o la wafio. Vi ia la wafio le tua mo le nei fale, fa aftai mo le nei malai, wa o fanga poto mai ai Samoa ma le atunu, mato si taulanga I la wafio, ia ma moli lapa o malo, wa mawalunga le ola, o mawalunga lau tausinga, wa mawalunga lo walofa. Fa aftai ta mai le manuia toto I fale maainga, e o lava I le nei aulotu. I le vavai atu fo I le tuale, sangi mai o le atunu. A inga woma au mea mai vi ia la wafio le tua. A wale fa unga ino le nei fale malona malai. O Samoa lava ia le tua a sa pati lo le asu. Le isa ili le fale e sotanga I la atu wafio e ale le tapo inga. Matu whaftai le mea lofo Yesu Kiriso. Yesu Kiriso lava lea na nuti momo ina lona tino. Yo le fo ina masa mai le toto malingi mai tatau. O Yesu Kiriso le na ngai atu le tua. I kore kota male fa moe moe. Ia lavea ina I matou le whanau wanga sala. O le neitai au male aso. Ia I la wafio le viinga le whaasao ma le whaamanu. Nei se yo I le whaavavau. Ai pangalea. O le ale mawalunga, o le a foi le wha mauni o le wanga le lei. Ai talo whai le tue le tātou vātu tū na nofo. E mātou so atu ma le anganga wha maulalo ta maa, ma tau tino atu o mātou vaivainga. O se sema a leu o le tangata,
ua le mawhaitauina. A mātou mawhauwhaua wa fionga paia, o au poro a inga tō laulau, ni a mātou sta ia masavalia, ia e peitai le tuo maa o mātou loto, o feu o mātou talinga, o tau aso o mātou mata. Tālo whai le tuo o le mawhaiu nā tangia, fōli ngā lofa o lau fio le soifua ma le mātou malos, o le mawhaiu na mātou whaalia lo lofa, o lau tau singa, i o mātou tua'oi e peo na polo ina i mātou i le tuspaia. I le vātu nofo ma le tangata le tua lo i le sala. O iei foi le pāwai loto ono le tangata mo na winga. I ei teimi e si ai foi o mātou langona. Wa ngā e na wha maulunga i o mātou manatu. Ai wa apa ai maulalo le tua i o mātou uso tua'oi. O le olo wa wala wina mai lau o fio le tua. Ia ua peo se au i lau sila ma lau whaafonga. Le wha maoni ma le mātou le atotoa. E alu le nei tai au ma le aso le tu o tō lau ia mātou vaivainga. O le upumoni ai le uma. Ai mātou soso atu ma le anganga whaaloana. Tama o mātou sise. Wanga sala ma loto i lalo popo pe i mātou i le fili mana au. Ai tō maia lau pule le tua. O le na whailo ia ke riso Yesu. O lo walo e totas. O le na tūmalele. Wha mangalo ia i lato. Wha mangalo ia i lato. A wawa lato le iloa le mea wa lato whaia. Le tua le whaafonga tataloe. Alo mai a le tua. Yo whaiva lo filima ma lo wangale nei ma lo walofa le mawai. I la mātou tatalo le hoa. O lewa mātou tau whaipūna nau i le manatu ma le loto o tasi. E whata i lau a fio le manao le tangata. Anga le nei au fia. Le au tāpua i le nei sapati. Le lie i eilo whaamanuia. Ia sau tua lasi la wanga le ma lau tau singa mo i lātou ma mātou umba. A mātou lu fafo se temi o mamua. Whaatonu fo lau oi le nei vai asu sawa a mātalia. Wha malu mai o a au wha mese ma lau wha mawhanwhananga. O le ngata i a whipule a ia o le tele o mātou tau ainga. Wo la tau wa mātou masani ai. Wa whai langi le wholaunga le tua i le nei vai tau. Feta lai mai pea i le toi tu o lo walo Yesu. E mātou te mautino ai. Se o le oti ma le tuunga mau. Wa na o se vaenga o le soifua ma le ola a o le whaavavau. Le whaavavau. Le maota o lau o fio le ola e whaavavau. O i nā le tuolo mo i aile anganga ma lona whaamoi. Mātou tatalo le tuanga le lei mai. I le kalesia ma lona misiona. E o i lava na mātou le o whaatasi manisi o ta māma tinao le au lotu. I alo mātou no whavala o no fuafuanga tau i ainga. O whi au mga luenga a wāfoi le tau singa o ainga. E o lava ia mātou whanau i te tonu o potu aonga. I ailo file mu, i ailo whamanuia. Mana tua sai ma sifo i Samoa. Ai meso le vasa Pasifika ma le lalo langi atoa. E o lava i le nei malo wa mātou whai malo ai Amerika. Anga le leile tua i ana fuafuanga. Whalongo ma le maita watu le tua. Ia le si ilunga. Ia o tūlanga whainga tau le ola. Ai meso le ola le wha maoni. O lawe i tutonu o whainga malo. Ia wa awha ina i le manui o tangata lau tele. A o alo le tua masa ilia se taitai. E lato te tū mai le foe. Alo whangia tofi mai langi sa mātou taitai. Ia wale wha moe le ngata i Amerika nei. Ia wha pēr foi tutuila ma manua ma le lalo langi atoa. Mātou mana tua ma le alofa le tua le nei tai au. E tofu le tangata malona. O lofta iai le tua ma fita ma tu ngao le ola. Le tua olisi foi le mafuanga ua mātou o mai ai. A wa o oio le toa manga o le ola.
e tua ia te oela mātou vai vai e utu ai o la mātou wha moe moe ta male wha whafonga te talo e. Le na ua whafola atu I lau wha whafonga. O te talo le leo le tangata. O whainga tāma popoa ngālo o whtai ai mai a. Ta mawha mā mai le mātou amo. Au ene I tau mamau. Ai ala ngona le tangata. Le alofa tuli tuli lo la o fio I me uma. Sau se teimi o le a se whasoa. Ainga ma le vai vai o lo watali I nei. A nganga pa I ai. Tai tai I matou. Tai tai I matou. Whaatasi le matou whaalong. Ai mese te tāla ia le tua o whai te toa o matou wanganga. O a matou te tālo ia le tua. E mamoli atu le ava ma le whaaloala. I le suafa manu malo ke wiso Yesu. O le alii ma le ola. Amene. Se lau tolu sifun marfa, o le pese tātou te wha maulalo I lumo le tua.
E se foi le whaasoa le tus whaita wasu. Peo na tātou masani e tātou ai mun muritai. Tau mawhai e, tau mun muli le melo i eile angango le lalulangi le ngata le tātou e kalesia wau. The scripture reading from our lectionary brings us the story of the Good Samaritan, a very famous parable. O te manatu o tau loto ina to tele, walau sila fia foi le lalulangi. So, open your Bibles to Luke chapter 10. Luka le matau po se fulu le a mata mai le ta whaitau. Ma le luas fulu lima, se e o atu le tolu se fulu mafitu. Luke 10, verses 25 to 37. We will be reading it from our Samoan Bible. For those with the English Bible, follow along, and God's Spirit will help and give us understanding. Whafonga maya, na fionga pa ia o le tātou o li'i, whauta foi. Wa tūlai le tasi a o tūla fono, ma tofo ia te ia wa whapea mai, le a o oe, se a le mea o te whaia, ina ia o mawai le ola whapavau. O tali mai o ia, e te alofatu i le li ilo watua, ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malosi atoa, ma lo manatu atoa. E te alofatu fo i le luoti tua'oi, ia pei o oe lava i ate oe. Awa whawhia tonu o ia. O whai mai a Yesu, o ai fo i le tangata, ma te tua'oi.
Ua so'ona aluifo le tasi o staulanga I le ala, wa ilo atu ia te ia ona whaiane, ona uiane lea o ia I le tasi I tuala. O le tasi Samaria ua lana malanga. Ua o atu I le mea o iai o ia, wa ilo o ia, ona muti vale lea o lona alofa. O le taeau wa ia toa e aite na rie lua ma avantu I le pule I le fale tali malo. Ua whai atu ia te ia I nā e tausi ia te ia. Ai se me te toe whaatau wai o te tau I atu ia te oe pēa o toi sau. There was an occasion on an expert of the law. He stood up to test Jesus. He said, "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is it written in the law?" He replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." And who is my neighbor? There was a man going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and he saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and he bandaged his wound, pouring in oil and wine. Then he put the man on his own donkey. He took him to an inn and he took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? O ai lātou I e tōtou. Ua whai matangata la te tua'oi. O le fesili leo leo a lea. That is the question here. Who is my neighbor? Le tua a ngā ngai fesoasoani mai. Ngā lue mai, whaatonu mai. Ia whionga pa ia o lau a whio ia maua se mālamala maanga. Ia maua foi se wheau. Ia wā foi le neiva ia somala na sāwalinga. Ia te oe pēr le viinga, le whamanuma le whanetanga, nei se i o le whaavavau lava. Talofa. Welcome. It's always a pleasant sight seeing God's house full, partial full. As accustomed to the Etena full ministry on the last Sunday of each month, we divide families so they may take part in service. As we can see and you can witness, we have on my right, the families that have been selected for the month of September. They will help out too and give their spiritual feeding in a couple of minutes. Ai o se whaasoa whaleanganga mo oe mau I le nei tai au.
Fa mai le tatu matua pe na faatulanga mai le tatu tusi faitawaso. Pe ni a fa te oe o aiso latou nei o le totolu ua fai ma tangata la te tua'oi ma le na maua I tangata faumea. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Le manu lauti, who is my neighbor? O ai o tua'oi. I want you sitting there in your pews, turn to your right, turn to your left, and ask them, who is my neighbor? O le dialogue, a le awa o le tulafono. And law experts. O la toe tu susia mawina le tulafono e sava vali e tangata. But there was one day, pe ona whamaile tu sfaitau. Pe wa yeile tof te fonga. He wanted to test Jesus. Ile mata upu o le ola e whaavavau. I am definitely sure everybody sitting here in the church right now, we live because we want to go to the everlasting life. That's why we live and we breathe. That's what the law expert was asking. Jesus, what must I do just to inherit a place in that kingdom? Speaking about afterlife. Ele upu felelele le mtapsitsilo le eschatology. O le mele after. O mele luminati, it's after, what's coming after we die. Oh, Lenita, I just want to bring to light. It doesn't have to be after, people. We don't have to wait until our time comes. It exists right now while we're breathing. Jesus is good at reverse psychology. How do you see it in the law and how it is written? Because Jesus knows he's an expert of the law. But then he said, the one who questioned, and he said that you love your God with all of you. After you love God, then you turn around and you love your neighbor. But if you tof we even test our peers and our families and our friends and everybody. So this guy, I think he went above. After Jesus told him to answer his own question, and he goes, but then who is my neighbor? O Ailao tua'oi. Wala watu malfa'aloalo. Ang sunga na o sama ay lupo sa sosoni mai. La batu le fa'avaio le tua'oi. Ona fa'umatu leo launga. All the recording, please turn it off because I don't want no producers getting a hold of these gentlemen. I don't want them to see the talent that these gentlemen have. Yes. The theme for this morning, who is your neighbors? My answer, God is my neighbors. This is a song dedicated to the ecclesia this morning. Love your neighbor. Alofa le rote tua'oi. Alofa le rote tua'oi. Awe malanga. Se ia muta le nei folaunga.
Fa'atua ma fa'amoe moe o tu maupea ole alofa wa fa'asili sili lea. Sing a song. Quý sao? Alofa I o tua'oi au e malanga se ia muta lenei folaunga fa'atuatua ma fa'amoe moe o tu maupea ole alofa ua fa'asili sili lea. Pea o tautala ingangana maangelu pe fai moa u le lalo langi malona mamalu au no maoe male alofa ele toeanga u I fofonga lo u fa'aola alofa I lo tua'oi au e malanga se ia muta lenei folaunga ma fa'amoe moe ma fa'atuatua o tu maupea a ole alofa ia sila ililea le alofa ia fa'asili sililea. Jesus said, sa yeile tangata na sau mai Jerusalem manga e Jericho. O Jerusalem mai lunga le maunga. Au Jericho e taftafane le sami ula. So there's quite a distance. I toftofe le ala lea. So for my la na yeile tangata na sau na os fa ia, ia pen for my le tus faitau. O fa pena na tama ia. Ai toe he pele ola. O le aua staulanga, I ei mātou. O mātou whaita po e ngai le tua, o mātou I tala noe I le tua, o mātou fo I te tauna tangia I le lofa. But the first character of the story in the parable says, for mai sa wale o staulanga, na le vaai o mata iai. Ai ui listu. O la Levi, Levite, they're assistants to the priest. E masani foi la toi nga wenga fa fe au. Wa la tu le staulanga sau foi ma la usalevi. Mai na mata. Ui listu wala. People, how many of you guys are guilty of this? Just how many of us? O le meta tauna fa ali ai le compassion ma le lofa. But we're guilty just like the staulanga. We just look, then we just pass by. Samaritan, an outcast. O tangata e whai mawhili I latou I e utaia. Mai na le sawa, e le whesilingia, e le ngata le mata. I for me he showed compassion. Le upo le pedi le yeilisi translation I for mai wa fa'ali le lofa. A tonu yeise argument lo staulanga ma lo salavi. E yeile tu la fono tausia yutaia for mai a e pa ista ngata nga sala. We e anga sala tu I love moe. Maybe that's why they were under defense mode. Because they said they stripped him of his clothes
E nei lola po ai lea. Mai wa vava ai atu ana o le masalo na o le toto lau toto lia le tino. But they could not identify who the person was. After me with talioti. Left him half dead. Jesus is basically saying, whatever we are encountering, there is always hope. Because anga uma mafano le soi foi, wale se fa moi moi. O le si le vaenga o fa toto. O le ale melo tu fa fe ngai ma o to le soi foi ma le ola ma le lo langi. O le a foi se fa ngata ma se popoanga. O lo iai pe le fa moi moi ola. Iai pe le fa moi moi ola. Fa mai Yesu. No usawe e fa lau tele le tu la fono. O te tau sisi ano usau e fa lau tele le tu la fono. O ai lo tua'oi. Who is your neighbor, people? See, that's a question. There's no boundaries in there. Your neighbor doesn't have to be only your family. Your neighbor doesn't have to be one of your best friends or the people you work with. E ta tala fa lau i tele le tua'oi le fo mai Yesu. Your neighbors is all of colors, all of ethnicities. Tangata maumea, tangata mativa, tangata malus, tangata ua vai vai. O lau tua'oi lea. Au le fasili tele lu i ai oe mahau. Wa e whaia le ngā luenga o le tausi tua'oi. Are you caring for your neighbor? Are you even giving up time for your neighbor who is in need? Fumai le tua ya Yesu. Wana lofa i le lalolangi wo i awina mai ai. O mai tau watu o le mawhai wale o iaise so tanga. Le lalolangi wo toi fo i le amatanga a o fofoina wana numi. We've all been sitting in darkness and chaos, so God sent his son to open and enlighten, to remind us that our neighbor is not only the people of your color, our neighbor is not only the people of your houses and your family, our neighbor is everyone who surrounds you. I don't know about life. I wanna amata mele, matala noile. It was a question posed by the law expert. What can I do to inherit eternal life? Last time, final fire. In the yam mawai le ola the pena manulo mawa le ola. O le ola fa vau le pena nei. O le ola fa vau le mautino nei. O le ola fa vau le o le tausi o lo tua'oi le lofa. That's a good key for the entrance of the kingdom of God. It's to show compassion to your neighbor. And the question as posed by the law expert, who is your neighbor? Everybody's your neighbor. Swafo Yesu amene. Se la wonos funa limba, o le viinga wo saunia e ainga.
Ole manuia lea. Ole manuia ne e fo ia mo I mātou e tausi ai o mātou fale maainga. Mātou whaongaina. Ia wale atina enga le tua le soifua ma leola. Ai wa manatu le Samoa ma le Etena fau I le nei tahau. E fia faitaulanga mo o e tama. O le wa wha maulalo atu ma moli atu. I le awa tele ma le mingau e tatawai. O lau taulanga le tua whapa ia. Ai 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 lo manuia ma lo wanga le lei mo I latou o saunia. Ono Yesu. Amene. O le mawalunga o le taiau. Te manatu wa oma na sauno atu le fionga le tia kono taitai. Ia e pai le lei ai le mawalunga o le taiau ma le kale sia wa ufia. Ia tai nane foi le mamalu le ufenga luenga le tua le lo sau. Fai fe au wao. Ia e mei sei foi le aulu sino le atunu. Ia o tatu fatasi le fale o le tua le nei taiau. Pe an tam fai atu se famtalanga I steimi o sola. Le ai le foi la o to sila o se mai mo foi. Le mamalu foi o Samoa o fa fonga mai lunga o penga te fai langi le nei taiau. O sa pati moli o masina taitasi. Ia tam fai atu ai ainga. Mo vai nai le nei e kale sia I ainga. Ia lato tu fatasi mai se taulanga.
Ia o le foi se fe au fale anganga. Ia mo le mamalu o le nei tae o le a le toe. Mata whawaloa ina se tala. Ia le nawo o tau tau au ina le pepa. Ia I lato uma mo lato ingoa. Ai usi mai lau sila sila. Ma lau whaafonga. E le umi. Ai o le tawulunga leo le tatu tapo inga I le tua le nei tae au. Ia ona wha umatua I leo se. Le tala I meisi o le tatu tapo inga I le uavatele ma le wha loalo. God is good. And all the time. E le nei le tua. Teimi uma. Ia, e le nei le sauni mai. my people out there, somebody look up, so put your hands in the air, let me see you go. We here, little too. I want to from South Side of feet. Meet Jesus in your life, come here with the head straight. You love it, everybody, Uber Marley. Let's tell each other, ain't no need to worry, so you know, over here, my Uber Marley. All right, my people, playtime's over. Yes, you real, low fire. Oh, I feel low. He's just saying, low, so far, my tonight. All right, and take time, all right. God is good to all my people here one day.
Ya ito e fatalo fatu le malual tato sauningal nei taiao. Greetings in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. We welcome you all to our Island Wear Family Sunday as we have today. We have prepared for you a few musical numbers and a short skit that we are about to do for you. And we pray that the Holy Spirit enlightens your hearts and your souls and speak to you the deeper meaning of today's word, today's sermon. And may the words of our mouth be pleasing to you, and may his name be glorified in everything that we do. Lene tulala ta matou tamfaiatu ise ata pupu lava fa neo na po ai to ta lava ile launga peona launga ina le nei tai au oilo tua'oi. Who is your neighbor? Every day we live our lives, and every day we are faced with circumstances. As Tama has preached earlier today, every day we pass by not knowing what everyone else is going through, the hardships of life, whether we
are praising, whether we are in victory or we are in trouble and we have heavy hearts. But today we want to share with you some of the issues that we face in life, in everyday life. So without further delay, we want to present to you our families and our short skit today. Who is your neighbor? Usil may moa matsitsila. Gonna tell you a story, tell you a story. There's a man standing on the corner. He has no home. He has no food, and his blue skies are gone. Can you hear him crying out? There's a girl searching for a father and a friend, praying that the storm will someday end. But instead of walking away, open up your heart and say, I am me. You don't have to worry, I can see your tears. I'll be there in a hurry when you call. Friends are there to catch you when you fall. Here's my shoulder, you can lean on me. Ooh, oh, there's a child who is sick and begging to be free, but there is no cure for his disease. He looked up to his mother as she holds his hand, praying that someday the sun will shine again and the pain will end. You don't have to worry, I can see your tears. I'll be there in a hurry when you call. Friends are there to catch you when you fall. Here's my shoulder, you can lean on me. I am here. You don't have to worry, I can see your tears. I'll be there in a hurry when you call. Friends are there to catch you when you fall. Here's my shoulder, you can lean on me. Here's my shoulder, you can lean on me. Here's my shoulder, you can lean on me.
Masanga yo matai mana yo maya no ni so swani maya lele lena fire the line all the line all of us silly yesela all ufu silly yesu maneli money hallelujah I'm on the love No, my fatigue, banga. It's in a better lie, we are lava all the ala. To my there, to a toma, to money. To fight to it, to mouth. Mama, to a lot of my. I'll marry my. To all the two, it's just my. To a coffee, tie. Yeah. Stamfainga vai na nei ainga. Tu sai foi male. Saol tato asa ainga ole island where. Yeah. Ole nau ta inga lava ia. Ua manino se fe au mo tato le nei aso. Pe ona tu ina mai ole. Ol tato fe au ole nei aso o ailo tua'oi. Ai le ngata i lea. Po alava whawhita uli o whainga tam whita o le neo langa. Ele mwhaiona tu lafua i tātou ele atua. O le atua lava o tātou papa. O ia o le olo ma le puni matangi. I taimi maaso whainga tā o le soifuanga. Ia maalia ia te oe upu o lo ngutu ma mawhauwhaunga lilo. O oe le atua o le papa ma lo uola. Ia so uma lava. For all our friends here today, we pray that the Spirit has spoken to you through our singing and our dancing and the short skit that we have portrayed for you this morning. And we pray that the Spirit continues to feed you and to illumine your souls and your hearts and broaden your minds so that the Holy Spirit may sit and dwell within you now and forevermore. Before we end our program this morning, I just want to acknowledge all the families involved today. We have Tua'oi Ailao M Tofaeono's family, Tina Malolo Tunfai Eliapo, who is not here,
physically, but she is here with us spiritually. Tiakono Puleai Tofaeono, Tiakono Tuyauto Luavasa and Mrs. Soteria Luavasa, Tiakono Tautai and Lohina Longoleo, Tiakono Tio Li'i, Asili and Laflafu Suelutu, Ainga Faimeso Luis and Fawila Tofaeono, Taiaumua and Melania Jeremiah Tofaeono, Sunny and Janela Siaopo, Jasmine Faulalo, Sone Layafa, Princess and Tefo Taufalangi, and all the little babies, the blessings of this family. So from our families to you, may God bless you all. Manvia lava oto, manvia fo ilnesa pati. Ilehanga leo le tua. God is good, and all the time. Lele le tua. Taimi umalava, ole amato pese fai watu. Mato, ole mato pese mulmuli. Mato te au ngani ai, ile nei fo i aso mat fa moe moe. Wala fa fita uli o wafenga tau le nei soi fuanga ma le nei o langa. Ia tatou finau pea. Finau pea ia manu malo. A fai foi wa e langona vai vai. Tu lai te lua whawhia ngai ma Yesu. Wow, ia lava e te manu malo ai. Manu malo ai. God is bigger than our mountain. He's bigger than our valley. He's bigger than all our problems. He's bigger than our pains. God is faithful all the time. Yeah. Iswafo Yesu. Amen it. Ia manuela sa. Bigger than my valley, bigger than my problem. My God, God is faithful. Enough, your mama, Lord. I saw you, I have bigger than my problem. God is faithful. God is bigger than my problem, bigger than my valley, bigger than my problem.
ya te manu ma kai havalinga. Oh, Pinaw ya mama no. Al soy alepa bye bye. Bye. God is bigger than my mountain, bigger than my valley, bigger than my problems. God is faithful. My God is faithful. My God. Esele. Matango fiole ni aso. Famoi moe sa whenga iei ainga. Ngā luenga mawhaiva o le nei aso. Sa kuia ai leo samale sa pese i lungai. Le sunga leo au yaos. Pamaile kala o laso ngeo. Walenga kau pese pa mai ile. Sunga leo wa. Ar fale ko mole. Out of uniform. Pe ainga to inore. Sunga leo wa. Malo fa ftai mon ngā wenga. Ke mga koe. Ele i ngā kia kuala vaile upoleola. Inga whonga inga e langa waunga koe inga. E mese le pa ia ainga. Ulau le pa ia le kapua inga. Le kua ka male alo ma le ngam sa. Lovo le pa ia. Au pan whonganga Samoa. Ia wanga luenga nge e kalesia nge yasu. Awoma e masan. Ia le. Uswa malo mo whai nga kufakasi nge yasu. Whakua. Whafkaira fia mai marikala mai au. Ka ko mori mawinga le ka aua. Ia o le whi au le nge yasu. Pe inga. Whonga inga. Marikala le kua oi. Eser ka ua. Ele ki oa foi. A mamo le masinga ilo ngā kalua. Wa le aka. E vai lua ai le po mau. Vai lua le kua oi. Eva me ka lofa. A lofa ia isala elu mo ngā kua oi. O lo ngā lulu le lau elele. Mali liu le kokele. Ya le foi ngā. A whainga le kua le kua. Ave malo rosi. Ia le sabiti. A le whafango le ngei asu. Wha malo whafkai le funga le koinga. Whafkai pa io ainga. Ia wāre ngā luenga leanga. Mori mawinga le ngei asu. Kalo i le kua. Ia maua peale. Ka lengi. Maua peale soifua ka kua. Ia i le kua mlonga fingalo. Ai fo mai mangu. Eu suma koinga ki ngā luenga. Ia wā whaiwa ro whenga iai kongo ka kongu.
Wia o ka ko so malo. Ia la u whenga luenga le kua. Ia i langa leo le kua. Ia manguia le ngi asu. Kai. Ia, na ua o tule. Se leo le, ta maore nu. Ai e fwere le asu le lofo le tua. Mātango fia o tā penanga ne o tātu ainga. Ia misur feo fola. Ia o tula iatu no tātu la fonga ni ta au. O le moisele. Na o tātou tina, tama o tātou mathuta se si mai. Aftai tele mo limfoa. Ia ila lofa o le atua ile. O se foi o se leni, tau tua ia inga. Ia lea o tō au maia mo le atua mo fina ngalo whamanuia tele le atua. Tua'oi nā peo na whamamafa tātou tama. Whea lava anga iai, o lo iai le atua o tātou tua'oi sili whaftai tele. O le tātou porfolanga mo nei vai aso tanga I for kalena re kalesia le fu fanga vai aso nei ba pele so a ole aso lulu nei ya fa mo ale kalesia e mo statu fa te singa o tatu
Saonga ia na pailo atu mona yo tātou. Tau ainga uma, e leila awai mai uma tātou e kalesia o lava e manoa. Saonga tātou i tonga. Ia moise o patpala malo o wā tātou whamoe moe. Mole anga e tufo nei vai tau sanga. Ia, o loo malanga te taifono, manisi o laulau fe au mga luenga. E yes teimi ia mātou toi wheloa i o na mau atu leo sispa silanga. Ia o nene yaso maona arumanga mo nene va yaso pafta tele ya tutore. Sangi mai mo tātou tapuinga. Ia lo fale tuafe au fuanga nene yaso fale mo fafo. Ia ilo wang nona ngale lei famanuia tātou mātou ngaluenga famanuia Samoa se simai. Famanuia tātou nulotu ia lo fale tua la malo lo atu faftai. Tulai male fai tete. Ai le na wata au ina le ngā sorongo le neiva yasu. Tā alo atu ma le whalo alo. Le baio la inga whai au ngā sā matua. Ia wha matu mai whanau wha mole. E le umi tātou nei. A ma e ale tātou sauninga tele. Ia na so ai lea ma tā penanga. A wale lotu tamaiti. We have White Sunday practice immediately after our service. Let's get a good hour, productive hour of preparation. Because we have our sister church, the Hungarians, e o mai e whaongale tātou whatsa. O leo te wala watu ai me whaaloalo whamamole, e whaile a o ngā whamoemoe o le whanau. Ia wale loku te meiti mātua, e eni o tō walo whia pāpatiso, o leo to a fitu leo o mai a te au. A whai sila whia o lo iei se alo, whaasino ia te o tō, e whia pāpatiso ele i o mai a te au. Ia wawele, so tai mai, e fia whaia le ngā luenga o le pepa baptiso e peo na masani ai. E tala noma le anganga whaaloalo la wa fionga le ti akono te tai. A wā foe le tō lau lau o le whaasoa ma whaamanuianga. Au alo whaiva le kālesia i lana tāpo inga mau i le nei tai au. O whaamanuianga peo ne e whafongaina le nei whaale aso. Le e le whasiringia le mano whanafuatu. O lo tō lau lau ma mata au fi mau ilo mo le tua ma whaafutaia le tua lan whasoa. A wae, wa ma le iloa mau whaititoa e asi mai ai wha manuianga le nofo tāpuai ma le nofo tatalo fo i le kālesia a o tau mawhai atu le ngā luenga. O le afo i se tau mawhai ngole o ainga ia e wha mai ai fo i le wha moe moe. Ia, o te tau fi. Whaalawai e le tua le mātou vai. O le afo i se mea o le au sia le malosi ia whaatotoa e le tua. Ai, o le tawalunga leo le whaafifianga le. O le ainga ia. A wale, whaamoemoe le nei asu. Ia walantou whai mea alofa tuai mo le tātou e kālesia. E tasi le awheta la. Ia wale whai ngā taulanga le tātou nu. Wa saunia i lātou ia. O ana nafi sa alo whaivale au whainga luenga pulenga i lana whartuwhinga. Ia, e le lei ale tau whaafonga mai a o tamu whaiatu. E leanga foe le saua i lunga o ala le whaamtalanga. Ao le mamalu le kālesia, i eile teimi le au fia ai foe le tātu pulenga, i lana whanutanga whaat pulenga, i la stona i munmuli o le masina fong. Ai, wa umana o tala no i lumana o whainga luenga, i la sona nafi le matu whartuwhinga. O tātou le afolawanga i luma. O te manatu le a tātou asia le tātou mtanga luenga fong. O le tau mawhai e whao maupopo. O umana o sota i Texas, Kentucky. La wa mali lia mai lo whaatalitali mai a tātou. O lea, no whatatalo. I eile wha moe le luafe, luas fulma le lima. I o le a matalia i le matanga luenga fong. O le swafa le matanga luenga, o matanga luenga Amerika, e whaka asa. O le whamoe lea, o lo au fia ai le sunga le toina i ala fitanga, ma le mamalu le pulenga i Texas. Whaatasi e me le sunga le toina i a whaleu, i a ma le mamalu i le pulenga i Kentucky ma North Carolina. O i lato i o le tino, e o le tātou matanga luenga fau, e peo na tātou sa ili maloa i le tua mo le nei whaalinga. O leo te whaaftai atu la autonofu tāpuai. O le nei fwoi vai aso stasio tina, sa iei fwoi te tono le tātou ngā luenga, i le tau afu fua mai lona amatanga. O
le tina ia vineta wangui ia le na wa ulolomi atu mo tau ia lo sira fia le nei tina ia malona o ngā ama le sao i le tātou ngaluenga o le asfalele o le stofi ma le asfalele o le stofi o rana sauninga o te whaia e whai o le Palms Mortuary i le Cheyenne ia lunga le Cheyenne o le Palms Mortuary o laso falele e whai o le Boulder City whanua tanu o le malo i le sefulurua o le tonu le stofi a le sefulurua le falele ia o whamoemoe ia le tina ia vineta wangui sa avea foi ma whailau tusi o le nei e kalesia i se vaitau e tātou manatua le ngata o whapolea ai ma le whanau a pe foi tamai a wangui ma le whanau ia wale to e sea ia o tau ainga mai e pele ia nganga maloto ia manuia whaaftai le anga le lei whaaftai whaitaulanga i le tuo ma le ngaluenga ia sau stemi o le toi taliu mai whanua le fionga le teitei whono a pele whailau tusi manisi o i la taulo malanga ia tātou whailoa i le rofa ma le anga le lei o le tua. Tanya, you came here from the beginning. I'm pretty sure you understood every word we said today. Yeah, amen. Amen. I see you today. I better see you tomorrow at bingo. Hey, don't forget bingo now. But thank you so much. Thank you so much. We hope that God's Spirit spoke to you today. And thank you for joining us in worship. Me se le malu tina matutua nei, ta mama tutua whaaftaitele, le a whea mai lo matu whatava. Mawalunga i le tāpua inga o le tātou e kalesia, o le Etena fau i le nei sāpati manuia. Ia ia manuia tele o la au whai ua le tātou ngaluenga le tatalo, ia tu atu nei minute sitonu e mānawai, ia ana toi taliu mai whanua le wha moe moe. O le aonga sa, whai aonga, wha malalosi mai, me se ta meti aonga, e le umi tātou. E whai le tātou whatai te inga, ia na soa i le malfono pupu lau telefon. E le umi, le lo ta pena fa mo mo la telefon e watu ai foi nei fa linga a wale tatu malanga i le loi California au le tatu titalo le tua fa aftai le soi fuofo ma le soi fu fai taulanga o lau fa o lau fo a ile na e pe ona to lau i au nga mo le ngaluenga a wale nei e kalesia malona misiona o le amato fo yo matu ainga Whaia se malo longa ma tō manatu le tua i le nei vai aso fō wa a mātalia. O mai ele whaasilinga malosi o mātu maua, le whamanatu au se whawhanga. Ia o wane i mātu tau waso le tua i le lalo langi o lo māwhatia. Ia tangia ia i la tau ma lo mātu vai fōlinga la le lei ma fōlinga le alofa o la ua fio ia o la mātu tua'oi sili. Tu mau mai ai mātou, o lau whana ume le lalolangi, le manuia ma le file mua o le tua lo mātou ta maa. Le rofa sa ili o ke viso Yesu le ao le ngaluenga, a o le mawhitanga whai pēr ma lo lava ngang pa ia i mātou nei se i o i le whavavau lava. Amen.